Ali reci ti meni, bola ne bio, gdje je to danas u mojoj svakodnevnici, u praksi? Kad je hođa moj postao pravi imam, ovako me poduči. Nahrani male Božje robove, odnesi na mravinjak kocku šećera. Zatim pomiluj svoje dijete i vidjet ćeš da si dobar, dobit ćeš signal, kanuće suza. Zatim nasmij se konačno svojoj ženi, što je najteže, i po toj logici dalje ustraj. Potpisujem da će jedan veliki mrav postati tvoj jaran i da će sve one davne legende smirivati tvoju dušu i biti tvoja praksa. Zbog ovoga upitaj one koji tumače smisao života. Nek ti kažu šta je to sreća. Pitaj poglavice koje vodi hiljade ljudi. Vidjet ćeš, uglavnom će slegnuti ramenima i nasmiješit se kao da si pokušao da se našališ s njima. A onda, jednog dana, kad čuješ poziv za molitvu, krišom posmatraj čovjeka koji klanja. Skrušen pred Gospodarom, skladan u pokretu, kao da je vrijeme oko njega stalo. Predat će selam na desnu i lijevu stranu sa izrazom lica čovjeka koji zna za put kojim se ide, izvoru i plača, i smijeha, i tuge, i sreće. Hvala.